Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kanarwan Multipurpose Cooperative Society Limited menhakatayo kabladap. Kalapinlong yung Kanarwan Orange Festival aracha arpusaw kaba arsngi. Hakalay po balay po itrek ukalalingkod aracha arpusaw hagishnong Narwan East Janta Hills. Lasdang yung festival da Jingïakop marathon kabalasdang na East Side in Latrambai Bypass. Jalya hadu hamadan twice along Hanarwan. Ya ke indoor program lasdang naduk kapor Henry Benjamin Step East Side in Latrambai Bypass Shnong Jalya bat lapin kut yaka hakan Narwan madan twice along. Layo ru yak awareness program hakabe day bak HIV, AIDS and drugs abuse hadin kini lapin buat sak tracking naduk festival venue nasat rasnyang bat lapin kut hakamadan festival. Ya kini festival lapli perda do tourism minister ba polling do leidan ringkat lang ki he sarkar ba kwe ki he ki kendan. Ya kini program lapinya itu ba early charmang beri chairman jo kini kinhon. Lapriang sengo bahaya bero do wa he chnong umalam stuk langstang padla ai khublei penwa do skatrish nong umalio shadam ringkat ke jinga senran lang u advisor jo Narwan Orange Festival umachi bor lang walang ubla julong teng unong job jo club challenge araja khatnyong. Special award haka pre-rally araja Khatpra Thailand 4x4 Extreme Second in Class Himalaya Motorsports but classic car rally but ke director ke Kongsu kini sutanga kabala job teng ke Miss Tourism Queen Worldwide East India araja Khatpra, Miss Hinyotrap araja Khatpra, Miss Royal India International araja Arpuar and Miss Cherry Blossom araja Khatnyong. Layo ru ke jingbatai ke bakhamnya halo ke jingrap Sohniamtra ni kong Rosemary Shadam bat kalau ong ke jingrap yo ni so ha ke Shnong Narwan kala palat de ke sans pasnem ha ke tin Narwan yu Sohniamtra la khot Sohniamtra ha ke sngi play ke don ru ke program ban pin bernya ya ki Paidbah ki jingrai tenra jong ke Shnong Narwan ha ke por janme la don ke fashion show da ke Huns attire bat lana kuto nang talabut se ke jingrwa na ke Lily Adoralin Sawian collars bat DJ Meban. Hagasi babut kata kalai poetrik ukalaling kot arja arpulai. Lasdang nak Jingïakop cycle pat hadir nang ta labut sak awareness program bala aida ka kong daphi pasa halo ke effect and disadvantage of early marriage. Ladonru ke Jingïakop bam Sohniamtra ha ka pornen sngi. Ukongsan ha ke sngi udai uma coming one umban menteri ke sarkar jela ringkat ke Jingïakop nang u guest of honor uba S Rani la yoru ke Jingran macha prang nu malam suk langstang. Hakapor janmi lagi don ringkat lang umakar menshila ubade menteri ke sarkar jela bat lapinya ya ke program do Golden Star Suchang bat uma early charmang. Haka program lapilong ke Jingïakop thai bhabreu ke Miss Narwan Orange Festival aracha arpusaw ki jingrai pin bernya da udakier itre malang Jefferson nong tru ki nong tem bapau nam kum ki Mama Tips and Mama Boys the band DJ Zethan bat layo ru ya ke jingsam ya ki khusnam na ke benta ke Jingïakop ba pher Haba phai ke jingsam ya ki khusnam ya ka nam job ke Jingïakop thai bhabreu Miss Narwan Orange Festival aracha arpusaw layo ra di bahun nong rum ringkat ka song pisa ka ba 8,000 tingka ya ka nam job ka ba ar layo banra di hakni phawa ringkat ka song pisa ka ba khatsan 1,000 tingka ba de ka nam job balai layo banra di First Lin Roy ringkat ka song pisa ka ba 10,000 tingka layo ru banje di kinong job ha ki we pat ki benta ba de ka nam Miss Ramwalk layo banra da ka hakni phawa Miss Glowing Skin di Lovely Taryang Miss Perfect Teen layo ra di Rida Shisha Pakem Miss Beautiful Hair layo ra di Iba Shisha Pale but Miss Congeniality layo ra di Shidalin Shulet ha ke Jingïakop marathon ke bakhat 8 kilometer na kelyang kishinrang layo banra ya ka nam job ke beningkong du kener lang phawa na East Janta Hills ya ka nam ke ba layo banra du Taibok lang biam na West Janta Hills bat ha ka kerdan ke balai layo ra du David Dakar na West Janta Hills kat bana kelyang ikin thai ya ka kerdan beningkong layo dai Happiness phawa na West Janta Hills ya ka kerdan ke ba layo ra di Rosi Sana na East Janta Hills bat ya ka kerdan ke balai layo banra di Monlangki Kendat na West Janta Hills Haka Jingïakop nya cycle na kelyang kishinrang layo banra ya ka nam job ke beningkong da ularai kut sana na East Janta Hills ya ka nam ke ba layo banra du Michael Sangshai na East Janta Hills bat haka kedan ke balai layo da uda Monmi Malang na East Janta Hills kat bana kelyang ikin thai dan tang iwe inong job bat ita idai da ka hi kendat na East Janta Hills Haka Jingïakop bam Sohniamtra layo banra ya ka nam job ke beningkong da Thomas Langstang na East Janta Hills ya ka nam ke ba layo banra du Hame Shadap na East Janta Hills bat haka kerdan ke balai layo du usaha u Hame Shadap na East Janta Hills
Nak yang kinang penyat kila ai kublai ya baro ke belawan ban ai ke jingkershan ya ke ni ke Tamasa. Namar ke ni gede ke sin ke beningkong bala penlong ya ke Narwan Orange Festival araja arpusa bad da shisha kala long ke bajab.